Danas ćemo vam pokazati kako pravilno da uključite mašinu Henkelmann model Boxer 52 i pratite sljedeće uputstva. Držač za poklopce spustite, poklopac se automatski svaki put digne, priključenu naravno struju, monofazni priključak i dugme za paljenje i gašenje stisnete jednom i pustite. Nakon toga sačekate par sekundi da se sistem od mašine podigne. Ova mašina je opremljena sa naprednim kontrolnim panelom koji ima u sebi 20 programa i specijalne senzore za vakuumiranje vaših proizvoda, što možete vidjeti trenutno. I umjesto programa recimo 4 i programa brojevi gdje stoje, mi možemo davati nazive vaših programa na osnovu kojih proizvoda vi vakuumirate. Najbitniji program kod ove vakuumirke, što nijedna druga vakuumirka nema na svijetu, je program za samočišćenje pumpe koji mi ga zovemo nulti program, on je između programa broj 1 i programa broj 20. Program Pump Cleaning je neophodno da se uključuje minimum jednom nedeljno iz razloga što tokom procesa vakuumiranja dolazi do stvaranja pare u komori jer je tačka ključanja niža. Ta para biva usisana od strane pumpe na ovom ovdje mestu. Para dospeva u ulje i kada se ohladi pretvara se u vodu koja se pomeša sa uljem i tako može da dođe do rđanja pumpe. Dakle, ovaj program je neophodno da uključujete minimum jedan put nedeljno. Mašina opremljena naprednim kontrolnim sistemom podrazumeva da su u mašinu ugrađena dva veoma važna senzora. Jedan je vakuum senzor, a drugi senzor je takozvani liquid control, odnosno senzor koji prepoznaje tačku ključanja. Kombinacijom podešavanja ovih funkcija možemo da kreiramo različite vrste programa za pakovanje najrazličitijih vrsta vaših proizvoda, počevši od tečnih do veoma osjetljivih i najzahtevnijih proizvoda. Kako podešavati programe? Svaki program, na primjer program broj 1, sadrži funkcije. Ukoliko je funkcija plavom bojom označena, znači da je ta funkcija uključena. Ukoliko je u programu 1 funkcija liquid control sive boje, znači da je ta funkcija isključena. Ukoliko želimo da uključimo funkciju liquid control u program 1, potrebno je da pritisnemo Enter kako bismo ušli u tu funkciju, ponovo pritisnemo Enter i sa strelicama gore dole promenimo na On. Sada je ta funkcija uključena, potvrdimo. Strelicom ispod se spustimo da podesimo parametar koliki procenat želimo da bude pod kontrolom ove funkcije. Ukoliko želimo da promenimo, pritisnemo Enter, strelicom doberemo željeni nivo koji želimo, potvrdimo i sa levom strelicom izlazimo iz ove funkcije. I tako redom možemo da podešavamo svaku funkciju unutar programa broj 1 i svakog drugog programa, sem nultog programa koji je predviđen za samočišćenje pumpe. Kako bi pravilno podesili vaše kese prilikom ubacivanja u ovakvu mašinu, neophodno je sljedeći redosled da ide. Kesa se stavlja, ukoliko ne ide inertni gas, kesa se stavlja ispod dizni za gas koji možete vidjeti i jako bitno je da vam kesa bude ravna, da vam ne bude presavijana ili u slučaju da stavljate dve kese na jednostavne letve da se jedna na drugu ne ide. Nakon toga možete početi proces vakuumiranja. Ukoliko imate potrebu za inertnim gasom, neophodno je da kesu navučete na dizne. Kako bi se inertni gas ubacio, naravno kesa mora biti ravna, proizvod ne smije da bude prepunjen, da izlazi iz kese i spremni ste za vakuumiranje. Svaka mašina zahteva minimalno održavanje, što podrazumijeva i ovu mašinu. U slučaju curenja ili izliva neke tečnosti ili proizvoda, nikako upotrebljavati hemikalije, običnom
krpom i mlakom ili hladnom vodom možete prebrisati mašinu kako bi se održavao konstantni kvalitet i higijena. Kako se čisti komora unutar vakuumirke? Izvade se ugradne ploče. Kao što vidite, nema oštrih ivica. 2 naletve sa leve i desne strane povučete rukavama da bi se mogli izvaditi. I onda se uzme blaga krpa, voda i prebriše se mašina. Nakon toga, jako bitno je da žuti znak, ako imate var sa odsecanjem, uvek gleda unutar komore. Varnu letu ostavite i vrati se u ugradne ploče. Vaša mašina je čista. Pošto na mašinu Henkelmann imate 3 godine garancije, redovan servis je neophodno da se vrši na svakih 6 meseci. Šta podrazumeva redovan servis? Redovan servis podrazumeva zamenu ulja i pregled potrošnih delova. Potrošni delovi su teflon platno koje se nalazi na ovoj letvi, ispod njega se nalaze grejači, takođe imamo pregled Dichtung gume kako bi vam bio ispravan vakum unutra i po potrebi može da se izvrši promjena ovog silikona. Inače, sama mašina ima svoj program koji će vas automatski obavestiti da je potrebno izvršiti servis i na taj način je vaša garancija od 3 godine produžena. Pravilno gašenje mašine. Na kraju radnog dana kada ste završili ili ako par sati ne koristite mašinu, neophodno je mašinu ugasiti na dugme koje smo palili. Spustite poklopac, prebacite metalni osigurač i to je to.